I veliki pozdrav svima ljudi iz DJS-a, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas igramo jednu fantastičnu igricu koja se zove Call of Duty Modern Warfare 3. Znači ljudi, ovo sam odlučio da snimam, znači Minecraft, znači ni jedan server nisam mogu da uđem, znači nerviralo me. I rekao, a ja snimam Call of Duty, šta? Imamo na survival, solo play, imamo nešto da uzmemo neku malo lakšu mapu od početka. Ovo je moja miljena mapa, ajmo na nju. Underground. Da. Dok ovo ja ću da pričam. Vjerojatno znate, neki ljudi znaju šta je MV3, to je Modern Warfare 3, Call of Duty. Cilj ovoga je da preživite što više, mislim survival, šta bi drugo moglo survival da znači. Samo jedino gdje pošto se od vidi FPS-a, ne veze. Ovako. Joj, brate, ne znam šta da pričam. Ajde više šta. Dakle, imate ove ljude koji vas napadaju, stvari da preživite, kupujete razne oružje, municiju i... Nemam pojma ni ja tamo svašta nešto. Snimao sam 2 epizode samo ovoga Minecraft Sky Wars i to, nemam pojma. Bio sam noob uvek, pokušao sam nešto da uradim da ispadne smešno, dodavao sam ono efektano John Cena i to sve. I nekako nije mi se na kraju svidjelo, jer pošto ja nemam neki program za editovanje i za taj make, da napravim dobar video, ja koristim Camtasia, ali jebi ga, finally jedna crtica, hvala Bože. Evo ga. I da, znači, kad sam htio da napravim neke specijalne efekte kao ono, nemam pojma, da se setim nekog dela sad, na primjer, da, kad sam rekao, da li mogu da skočim dole, nemam pojma, nešto sam tamo rekao, i onda kao piše nešto, kaže, ma ne, nemoj će polamiš noge, tako nešto sam lupao, da vam ispade smiješno, da budu što bolji videi i da se zabavite dok me gledate, i na kraju nije ispalo nikako. Ali nema veze, sve će to da bude bolje. I ja nemam neke uslove baš za rad. Nemam nikakav mikrofon, slušalice su mi obično od mog telefona, koji se sada tamo puni. Izvinite. Eto, ja bi sad ovdje dodao nešto, ali jebi ja. Ne veze. Hoće li bravo skoro? Ja, mame. I tako da, nemam pojma, znači ja i dalje igram na mom laptopu, nemam kompjuter. Laptop nije baš da je slab, ali on je napravljen za igrice, ali sad ne može vam sve. Ovaj MV3 je radio ekstra, brate. I plus kad snimam FPS drastično pada, tako da ne znam kako će ovo sad izgleda. Ja mislim će da bude dobro. Pošto sam probao da snimam, kako se zove sad, Star Wars 2 United, kako beše se, što dozim jednu žvaku. Samo sekund, žvaka, brzo žvaka, to, imamo kako je. Brate, pa nije loše, nekako super. Ja mogu još ne mogu, šteta. Čekaj, gdje se biše shift, sam je sve, kako biše, da. Na shift se trči. Da, jasno mi je sve. Evo ga ovaj. Pobijamo na glavno ovdje. Idemo dalje. Gdje su? Evo ga ovdje. OMG, eto to sam vam rekao da će malo da baga. Znači nisam rekao dobro. Puška. To. Ne bomba. Fuck, ne mislim. Gdje su? Evo. Ođujemo. Dame municiju. Gdje su? Evo ga. OMG, what the fuck? To. Šmena OMG, what the fuck. Puni se, majmune. Bap. Ne, bagaš. To. Buć, ne, da ti mu ubije. Gotovo si. Brat, od kad nisam igrao. Ništa ne znam. Pa beži tamo, gdje god da si. Čas se poptavamo. Vratno su ovdje. Nisu. Ovdje se ja skrpam, evo tu. Znači tu stojim kod vas. Mislim da desiš. Oh my god. To je to. Evo ga. Slovo F i ajmo da kupimo neki nemam za pištolj. Idem za ovaj, šta da uzmem? Da uzmem ovaj revolver ili
Magnum. Ovo je bre, ne! Nisam taj, to sam ovaj, taj. I da no, čekaj, to je taj. Dobro, ima full. Sad ćemo kako će ovo da bude, imam dole 800 i nemam pojma koliko, ne vidim baš daro. Imamo sad desu. Vidi stvarno gore imam mapu i ovaj koji se me nube. Ništa ne vidim. Ovamo jedan. Dođi. Gdje si bre? What the fuck was... Oh my god, nemoj da mi zadaš. Što mi idem mater. To, ne vidite kako i rokam. Ćao mačko. Ja brat ispucam metka, 7 metka samo na jednog lika, ovo. Ja. Sad ću to vam jebe mater gdje god ste. Ovdje ti. Ćao. Beži. Nešto sam primetio, ovi ljudi. Mogu sam da ga vidim. Nekako mi mnogo liče na onog glumca. Zaboravio sam mu sada ime, ali brate mnogo me podsjećaju na njega. Come on, šta je ovo ovdje vrlo? Čekaj, uzmem neku pušku. Ma ne, ovo je moj pistol, beri. Imamo desu. Kec. Ćao, ovo je mrtav. Sad imamo po bombe. Malo mi je glupo, malo što... Odaljeni su ove... Kako se zove? Kako će biti? Odaljeno je mnogo mjesta gdje treba da kupujem. Ali dobro. Sad, ovdje ne samo kupujem samo bombe, već ima razne stvari. Prvo ću da uzmem pancir, pošto... Pa daj, više nemam za ništa, ma da. Sad ću da mi je ovo. Trebao sam da uzmem neku pušku, fuck, nemam se. Žuli, brzo dođem tamo. Ko beše, ovo je wave 3, dobro. Ajmo bar da pravno do wave 10 da stignemo, ali... Come on, dogs! Fuck. Idu pizdu materinu. Ovo je bio, brate, jumpscare. Oh my god. Srce mi igra, oh my god. Konjine jedne. Joj, vi se smeja... What the fuck? A ti me rokaš, mamu li ti tvoju mamu. Dođi. Gdje si? Joj, kako mi lupa srce. Tup, ja sam ja. Joj, brate, nemate pojma kako meni srce lupa. Gdje si bre? A tu si. Još? Oh my god, koliko ste. Uglavnom teško je da mu ubiju ovako, samo se krećite. Evo, više mi nestala municija, ma bravo. Što ja pomišljam uzao u šotku, ali nije bema. Evo ga ovaj, nije za njih. Mogu ga desi. Dobro. Evo brzo uzemo neku... nemam, koliko imam novca uopšte? Nemam neki... Gdje onaj? Evo ga. Nemo da ga updateamo, da stavimo ovaj laptop bolji. I jeftini pus. Šta ćemo sad imamo 450, ne znam da možda nešto da kupim. Da, tamo se... To je na Wave, koji beše Wave? Ne mogu se radim koji beše Wave. Da, dolazi ovi... Ne bojmo nija neki tam specijalac, jedan veliki, mnogo neki panciri, pičku materiju. Come on, evo ga. Idemo sad. Gdje su? Oh my god, nemoj bagaš. Nemoj da mi bagaš. Okej. To je što imam. Pa vidite što sam rekao da će da baga. Gledam, gledajte, ja ne mogu ni digram kako treba. Što počeo, Mrš. Da, imate ove kill strike-ove. Što ispunjavate, ga. Gledaj. Gdje si ti pašao, bre? Znaš li da imam bomba, sine? Ovo su bre skills iz Minecrafta. Gdje ćeš ti protiv toga? Ništa. Daći, da biti tata. Bacim jednu bombu. Op. Oh my god, koji sam nudni za bombe nisam.
Tamo sam htio. Tap, dari ga. Come on, nisi mrtav. Ti si zadnji, a? Nisi. Gdje ovaj zadnji? Njega će da bijemo. To ću brojno, bre. Budi ga. Alo, Rus, dođi ono. Kod je pedera. Neću se igraš murke s tom. Mamo ti to. Vidim da li imam neku pušku ili... Šta da uzmem? Tvaraj se, bre. Nemam još za ove puške, machine gun. To neću, bre. Evo je guns što bre. Nemam pojma da li to da kupim. Sniper rifle, to neću. I shotguns. Ma neću još nijednu šotku da kupim. Ovo bi kupio, što je mnogo cool. Da možda ga... Fuck, ne mogu da ga bitam. Ajmo sad skupimo novac, pošto ja mislim da će sad na 6. ili 8. vevu da dođe onaj majmun. Zove. Da, dolazi helikopteri pa nas biju, pa razne stvari. Rusi. Sprava, sprava. Come on. Vidite, to pričam, mnogo dobra puštica. Dođi. Ovdje nema niko. Su ovdje. Ne, oni su ovdje, aha. Come on, dogovorite se. Ma sa koje ćete strane, ovo mi jedete govno. Gledaj ih. Dakle, oni su svuda, a ovo je mnogo dobro ovdje se stoji. Koji imamo ovo 3, znači, oh my god, ubit će me. Majmun. You hardly get the cover. Fuck. I must do not run away. Moram prvo nekog dubijem sad. Da bi ustao. Sad ću svima da vam jebem sve što imate, bre. A ti misliš da možeš mene tako lako dobiješ. Ti si se sjeb. Samo vam se smiri FPS, znači drasim što pa ovih 15, ej. Evo, 15, dobro. Oh my god, opet pada FPS. Nemam pojma što je ovoliko buga ova igra. A nema se, vidim da ste tamo krijete, tako da vam nema... Granata, nema granate više, ili imam? Ovdje imam granate. Šta je bre ovo? Granata, baci granatu, oh my god. Čekaj, znam što ću bacim ovo jedno. Ja nisam dobro. To puklo je. To je ona kao... Kako se zove sad? Suzenjak, to sam kažem suzenjak. Alo, ej, suzenjak. Lipit. Ja ću na svaki slučaj da odem da uzmem ono. Pa sad šta bude. Ok. Ja mislim da to je na level 6. Ne znam. Oh my god, nema vremena isto da radim. Ne vezi, bar vidimo. Uzmemo to. Zamenimo to sa ovom šotkom. Uzmemo ovo šotke. Te šotku, to. Oh my god, fuck. Ne, nabio sam u pravu, fuck, moram da uzmem često. Ili su ovo samo helikopteri? I ovo samo se helikopteri. Znači mislio da ide ono govno. Ok. Čekaj, ovo mi treba da rušimo ovaj helikopteri. Dođi. I da, zamislite, puško možete da rasturite ovaj helikoptere. Gdje ste? Ok, gdje ovaj drugi? Ovo ga ajmo ubi sad. Čao. Hvala malo drugog. O, malo. Ne municiju. Brzo neka puška. To, nozik. Ne! 12, oh my god. Istraši mi to. Idemo na ovom. Ovo je malo dobra puška. Evo ga, počeo ovaj da se dimi. O, skoro si mrtav, to, ubi ga. Vište baciš bombu na ovo. No! Oh my god, ne mamo. Oh my god, što sam tako glup. Ti nemam. Šotku, o, dobra šotka, dobra. Nadam se da ću dušno dubijem nešto. Dođi. A, ću sa šotkom ću ga uzbijem, sigurno. Tebe možda. Fuck. Ovo se prošetam.
No to bi bilo ekstra. Oh, you're hurt. Get over. Beži zakon. Beži, Davide. Oh my god, stani. Ovako. Smije, će biti u redu. Dođemo tebe, čudo. Ubijem. Imamo li ti ime? Come on, više. Čekaj da se refilao. Dobro. Tu si. Dođi. Jesi smo. Oh my god, beži dalje. Čekaj. Nemo ovu pušku da ih roknem lepo. Imam 48, mislim da će to biti dovoljno. Kill! To! Oh my god, ubio sam ga. Konačno. Daj drugi. Dođi. Dođi. Pa dođi sad. Evo ga, odem u deo. Ode. Gdje si? Ti si. Dođi, ljubiti tata. Sad ćeš 18 metka tu ubijem. Oh my fucking god. Sad idu ovi, pa onda ide još jedna, da, evo ovako. Šta ćemo sad uzmemo, neku dobru mašinu, nema ništa još. Ovo će da uzmemo, gdje je onaj, AK-47. AK-47 je ovo, ajde dobro. To AK, onda K, ja se ne ljutim. Još tam koliko mi još ostalo, 600 ili nešto. Ma ja neću ti nešto. Bombe, ne mogu, neće. Hostel. Dobro. Da završim ovaj wave, pa ću da idem po nešto. Dođi. Oh god, evo su. Samo ti meni dođi. Da ćeš ti. I ti, da spošao. Evo su bombs ljudi, oh my god, zad su već došli. Oh my god, ipak je ovako, Znate, njih kad ubijete, oni posle pucaju samo, eto, to je to. Oh my god. But, šta je to? Šta to bi? Samo kad dođe kod mene i zalepi se za mene, pap. Eksplodiram ko nekad. Rasta minja. Nemoj Rusi, lepi ste vi. No, rasist. Daj vrte, pa ću nađem na neku drugu osim ovih bomba. Ajde, gdje si? Aha, tu si. Svi dođi se leđa. Ok, ovak su dobro za se pokazao, samo što meni baga ekstra mnogo. Ekstremno mnogo, evo ovaj. Samo polako. Bamba. Šta bi ti meni bro crouch, čekaj. Evo ga, popravio sačuva s rokan bre. Dođi ba. Ma jašto. Ma ba. So, dalje. I love you. I love you. Goodbye. Oh my god, koliko... ajmo, sad je wave 8. Brzo. Ne bre, što sam glup toliko. Za 20 sekundi, brzo. Evo ako, 20, 19, 18, 17, 16... A to nije tu! Oh my god, ne! Brzo tamo! Kako sam glup! Joj, kako ću sad izgubim ovo? Lele. Jo, mame! Ni. Oh my god, konačno. Jednom sreća da me proprati. Come on! Oh my god, koliko ste sreće, ja sad sreći nešto lupam, on me ubi. Oh my god, kako dobro. Onda oni su korisni nekako. Viš? Bilo. Samo bio ove njihove. Budale. Sve je toliko pametni, ne? Evo ga ovaj. Samo ga puknem ovdje i on. Ćao. I ti ćao. Jebem ti FPS. Stabilizuj se, molim te. Šta prekrivam nije? Kome rokam? Tu neko nema. Vi ste govore sad, aha, kapiram. Nema vas. Nemate, dobro. Glupi FPS, koliko mi nervira. To je zato što snimam, da će be ti te lopnem u glavu smoš. Ti sad cijela. Tapam. Čekaj, on nije mrtav. Ok, sad se malo... Smiroše se. Da kažem, smiruje se. O, bem, ti sveti.
What the fuck, ja sam... Aha. Evo ga, idemo često dole da uzmemo ono, pošto to sad dolazi ono govno. Gledao sam, pa to je super, brate. Oh my god. Uzmi bre. To je taj, tako. Da. Come on buddy, let's go party. 14 sekundi ekstra. Ovdje će se zakrijemo. I čekamo ga. Gdje ćemo? Ready? 3, 2, 1, 0. What? A zar on još? Kada? Ako ne sada, kada? Objasni mi kada. Već žog. Vidio sam te sisolama. Meni jasno kada, ako ne sada, kada, života ti. Uglavnom možete stavljati još neki tu... Deci, ovaj ovdje je majmo soba, bežim njega. Dobro, Evo ga dog. Dođi. Čekaj da se obori ovako. Gdje bro? Evo. Beži bre džuke ovo jedno. Tu, dođite bre. Šit. Kaže... nešto kanjiveni vrać. Uglavnom znam da je vrać doktor. Vjerojatno kaže potreban doktor. Ma nemam pojma. Što god da su rekli ne zanima me. To su za mene teroristi. Zato ubijem se sam da mi se ne pridigneš slučajno. What the fuck sam rekao? Da mi se ne pridigneš. Samo da pukne. To, dosta stoji i pomogli mi. Sad je vreme. Ako ne sad, nikad, brate. Wave 9, oh my god. Brzo, da uzmem ne... Koliko imam pare? Koliko imam pare? 7000, to, come on, imam jedan machine gun. Koji ćemo sad? Ajmo, birajte. 1, 3, 4, 1... Eci, 5, ti si mali, caja, mala, brepe, lica, ti peci burek. Šta sam sad uzeo? Dobro, nije loše. Evo ga, spreman sam za njega. Jedan. To je to. Oh my god, 4, samo neće ga spustiti. Tu, 4. Laptopka. Gdje je memor? Gdje je on? Evo ga lik. To, vidite koliko daje, 1300 i brate. Previše daje. Lik je mnogo jak. Znači njega, ja mislim da nikada bi mogu ovako da gubim. Znate vi koliko on jak. Sad ću da vam pokažem samo. Pa ću vam pokažem, samo malo čas da uzmem. Brzo. A nemam pare za njega, fuck. Sad se vidim, nemam 1000 Ajde čas da vam pokažem to govno. Što me smara. Gledajte vi koliko. Znači lik je opremljen da mu ubije. Ne mogu ni ja da ga šutnem, imam pancir. To je to, ajmo dalje. Nemo što imamo, bre. Ajmo, sad ću ja napunim. Što ćemo? Brate, što je ovo, neka šatka dobra. I nije nešto. Ja ću da mi napunim ovo. Gdje ja ćeš? Ja ću moju, ovo govno moja, machine gun. Jula uroka. Dođi. Ti si gotov. Ćao. Dalje. Znam da vam treba vrač, ajde. Zavraćam ja. Jer kad bi ga još pogodio. Šta ćeš? A lice li te bot? Nije valjda sam istrošio sve. Madaj, sigurno. Roko sam. Ga, što se dižete, bre? Alo, bre, metak ti je prošlo kroz glavu, ti se dižeš, bre. Šta se smiješ da ti umro konju jedan? Idemo po health. Idem da uzmem nešto. Ja ovako stignem, brate, nekad i do 16. Pa sad ne znam da ću da će stignuo. Brzo da ga uzmem. Imam pare. Nemam pare, come on, jebem pusto. Znam se.
Ajmo bombe da uzmemo. Da uzmem jedan C4 i to je to. C4, brate, ima 5 komada, come on, ne. Da, 5 komada. Oh my god, šta ćeš ti tu, šta ćeš ti tu? A čekaj, su oni spone ili imaju neko mjesto dakle dolaze? To me samo zanima. Pošto voleo bi da znam, ako ima neko mjesto, samo stojim tamo i rokom. Da, vjerojatno nije to tako. Ajde, filajka. Ja ću to na engleski, ja ću to na srpski, da me razumiju deca. Repetiraj, bre! Ćao. Ne, middle mouse. Gdje je ovo? Meni što nije jasno. Ne, ubit će me. Kako radi C4, majke? Nije mi jasno, dobro. Malo da se nema na C4. Aha, tu. Samo ti dođi. Ovdje. Čakaj, vrati, ovaj će kod da me ubije. Evo, što radiš tu? Ravno sam u zonu. Ćao. Znači, nenormalno mi baga, znači malo je teško za snimanje. Ali dobro. Aj, kako tako mi, fuck! Fuck! Koliko si imao kila? 126 kila, headshots, dobro, 16 komada. Ukupno sam dobio 24.000, oh my god. Vreme 23 minuta, oh my god, koliko snima, ne mogu da verujem. Skor ekstra, brate. Recently special ops. Znači, to je bilo to od ove epizode. Znači, to je bilo to sve od ove epizode, MV3, tako ću zovem. Ako želite da nastavim još ovaj MV3, slobodno pišite u komentarama da kome ja to pričam, ja sam sam. Tako da, to je to, doviđenja, poz DGS-a, poz brate! Saki puki, a.